Talofa o talal tayao mai le tautua lau Samoa Entertainment TV. Wa amata o na whamatu ule se leni po le whamnianga mo tangata li tu malo sa fata. E tusa ma le wa ala su ane malo ni usila leana pa ulia mangoto i ngā tai whale o le tu malo sa fata. Na whamaunia mai e se tasi o to opo se tasi o tamali ta pa au o le tu malo leana ia ta ua mai e sao noa o lea ua maua se leni e pei o na ia maua i lana te ngā tupe po lana tu stupe. O le whamunianga lea e pei o na tu inatu mo le tu malo sa fata e tasi leafe ma le se lau ta la lea nga wa ai le pepe fatu a whanau mai se i o lava i se tasi o tangata pito matua po se lawa sina o le tu malo. O le 10 miliona le na whaamatu o mai e le malo ni usila, e tu sai ma le whaitaua whaio le tu malo le na whaamawina wa siria ma le 10 wafe, le watoi whaapopo le malo le isi tasi le miliona ina ia mawhaia i pea o na whaatoa le whainumera o le selenia tasi le afe ma le se lau ta la e whaamatu atu mo tangata teito tasi o le tu malo sa fata. E ono pasene le whaamnianga lea ua hofoina mai e le malo po le whaapitonga o tupelu mana i manuia le tunu ule lupi wha mo sui whaisau whanga umalawa a le atunu. O lea sona nafi o lea na whaailoa ai e le fionga le minister tupe mulipola ana rosa a le moli o lea whaamnianga ma o se itu le lei tele ua peso soni ai tele le neiva i tau i le tele o vahenga e mo o mi ai le se leni alo tatu nu. O le whaatulangano le nefso soani e 3% o le anga isa o lea i sao whanga sui whai sao whanga o le isi 3% o le anga waa o na tala ina i tua e le sui whai sao whanga. Ua whata oto e se 10% le whaamrianga e pei o na whaatulanga mo le neitausanga toa wa mai o na whaatulanga le 5% e pei o na tuina mai i le amatanga o le neitausanga a o le ua savalia le o ngā tutono le tausanga le ua whaamatu mai e le malo le isi 1%. Ma o se whaamnianga o whaarwina ai le ono sumaltasi miliona mo le tolu sfuma le 5 afe o le whai o sui whai sao whanga le lupi wha. O le pokalame leo le malo o lo o wha safua i se leni e pe soni ai mo tangata whai ngaruenga umalawa i te tono le atu. O le watu ina mai se pepo whamatalanga mai le pulenga o le Land and Transport Authority e la patai matu a lalo mai le mamalutelo le atunu e le o iai se si tanga o pasese pe ua wha mao nia fo ile si tanga o pasese i le nei taimi. O le olo ta ua se pepo wha mtalanga mai le matanga ruenga o lo ta pena tūlanga uma e pe o na iai le ta iala ma le tūla fono a to ai ma le wha tala no inga o tūlanga e pe o na wha tūlanga mo le wha moe moe e pe on silfia le fono tanga le asosi o ta vale la o pasese lena manino mai ai e 5% e le sitanga sa lato mo mia pe te yane il faatulangana e pe ona mai le malo o le ufta otto mai ai le 30%. O le tuina mai o le pepa e pe ona mai se pepa fa mtalanga e la pata i mai le matanga ruenga ona wa mai tawina i niso fina ngalo le tunu i lunga o le social media po le apia fo linga po le Facebook wa mai tawina ai o lo i ai nisio ave ta avale wala tu a matama o la tu fia le sitanga fo o pasese e au noa mase fa amaoninga mai le pulenga e mesele tulanga e pe ona fo fu ai ia le social for ta avale e fata otto ato e mal fata no ina le tula fono. O manino i le finangalo le fionga le presidente o le socio for ta avale se fata tananga male TV tasi o le ana i ta ua i le vai so fo o le ala fo no ai ia le maftanga po le soci male lo ia o i o le fatino i ta iala ma fa mautu ai le sitanga o le 30% e pe ona faatulanga mai le malo leo le anga ia fa safua ma fatino i ono le sitinga pea o le tau le swa u inisio mas. E ono pasene le whaamnianga lea ua hofoina mai e le malo po le whaaptonga o tupelu mana i manuia le tunu ule lupi wha mo sui whaisau whanga umalawa a le atunu. O lea sona nafi o lea na whaailoa ai e le fionga le minister tupe mulipola ana rosa a le moli o le whaamnianga ma o se itu le lei tele ua peso soni ai tele le neiva i tau i le tele o vahenga e mo o mi ai le se leni alo tatu nu. O le whaatulangano le nefso soani e 3% o le anga isa o lea i sao whanga sui whai sao whanga o le isi 3% o le anga waa o na tala ina i tua e le sui whai sao whanga. Ua whata oto e se 10% le whaamrianga e pei o na
whaatulanga mo le nei tausanga toa wa mai ona whaatulanga le whapasene pei ona tuina mai i le amatanga o le nei tausanga a o le wa savalia le o ngā tutono le tausanga le whaamatu mai le malo le isi ono pasene ma o se whaamdianga wa whaawina ai le ono sumaltasi miliona mo le tolu sfuma le 5 afe o le whai o sui whai sao whanga le lupi wha. O le pokalame leo le malo o lo o wha safua i se leni e pe sone ai mo tangata whai ngā ruenga o le watu ina mai se pepo whamatalanga mai le pulenga o le Land and Transport Authority e la patai matu a lalo mai le mamarutelo le atunu e le o iai se si tanga o pasese pe ua whaamao nia fo ile si tanga o pasese ile nei taimi. O leo lo ta ua se pepo whaamtalanga mai le matanga ruenga o lo ta pena tūlanga uma e pe o na iai le ta iala ma le tūla whono a to ai ma le whaatala no inga o tūlanga e pe o na whaatūlanga mo le whaamoe moe e pe on silfia le whono tanga le asosi o ta vale la upasese lena manino mai ai e 5% le si tanga sa lato mo mia pe te yane il whaatūlanga e pe o na mai le malo o le wafta oto mai ai le 30%. O le tuina mai o le pepa e pe ona mai se pepa whaamtalanga e la patai mai le matanga ruenga o na wamai tauina i niso fina ngalo le tunu i lunga o le social media po le apia fōlinga po le Facebook wamai tauina ai o lo iai nisio ave ta avale walatou a matama o latou whaia le si tanga fau o pasese e au noa mase whaamaoninga mai le pūlenga e meise le tūlanga e pei ona fu ai i le sosio fal ta avale e whata oto ato e ma le whatalanoina o le tula whono. O manino i le finangalo le fionga le prestene o le sosio fal ta avale se whatatanoanga ma le TV tasi o le ana i ta ua i o le vaya so fau o le ala a whonoa ai ia le mawhtanga po le sosi ma le lo ia o i o le a whaatino i ta iala ma whaamautu ai le sitanga o le 30% e pei ona whaatūlanga me le malo leo le anga i e whaasafua ma whaatino ai ono o le sitinga pea o le tau o le swau i nisio masina taitas.